Rukirirwa narua mbunge ya Meru ni amukirite muswanda jo kwingata ngavana Kawira Mwangaza gitine rirerere igita ria Jairi gukurukira mutongeria wa baria baingi mbunge ne Evans MAWIRA. Kawira ni athitangi na MAITIA MUGWANJA JARIO WINYANGIA bwa mbeca cia mwingi wandikani atikuthingatira watho na mitaratara kwagira gitiyo atongeria ario munini wawe na JANGI. Jumatano ezete nirio MCA berigiri kuringa kura kugwithia kana gukurukia muswanda jo onde ikarobia mwingi kuthurania maoni ja karibi erigiri kuthithika gwa ntuku mugwanja ciejete. Muthumrioki ni agutwambiriria cio. Kora Jairi nandi berinya mwako motathira rorira kwenda gwita Kawira gitine nirujite kainde na mbunge ya Meru ala muthenya na arua roruru ra kwenda gwita gitine ngavana wa Meru Kawira Mwangaza rokureti mutongoria wa baraba ingine na mbunge ji no Evans MAWIRA. 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly providing for the impeachment of county governors. Na kulingana Evans MAWIRA agwete kwina MAITIA MUGWANJA njira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza athithetie na MAITIA jaja injangani ja kumwita gitine bwa mbere ni winyange na utumiri bubui bwa mbeca cia county ya Meru. Count number 1, misappropriation and misuse of county resources. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 73, 201, 226, 227, and 230 of the Constitution, Sections 8, 12, 13, 16, 17, and 35 of the Leadership and Integrity Act 2012, Sections 55 and 66 of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, and Sections 45, Subsection 2 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Jairi nikimenyano na wagibo mituwe miega. Count number 2, Honorable Speaker, nepotism and related unethical practices. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, Articles 232, 235, and 236 of the Constitution, Sections 12, 17, and 24 of the Public Officer Ethics Act 2003, Sections 13, Subsection 1, BF, Subsections 16 and 24 of the Leadership and Integrity Act 2012, and Sections 55, 59, 59A, 60, 62, 63, 64, and 65. Jiratu ni thanga kurumana na kugia tongeria bangi. Count number 3, bullying, verification, and demeaning other leaders. The Governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, has grossly violated, among others, 1, Articles 10, Articles 19, 28, 73, and 75, and 179 of the Constitution, Sections 9B, 19, and 24 of the Public Officer Ethics Act, Sections 29 and 34 of the Leadership and Integrity Act, and Sections 32 and 3, C, and D of the County Governments Act. Mbajana ni wandikani yutatina watho na kujukia ngugi cia thirikari-ini. Mbaja 5 ni kuregana kwathikira koti. Mbaja 6 ni kwa barabara ya mwingi ritore mwene. Mugwanja ni kuregana kwathikira mbunge ya kaunti ya Meru. Na nari kulingana na Evans MAWIRA augite kwina mutaratara jo jukara jukingatirwa na mantu jaja amona jangi ijo tugatumira ko debate motion jojo tuko ya Jumatano kiumia kira kejete nyuma ya tomba kuthithia ikarobia mwingi kana public participation ikia tombo jukia maoni ja Meru akariba county ya Meru na kuma au Jumatano turinge kura motion jojo jomba kukuruka bunge ya Senate kana speaker wa county assembly na batiko menyithia Senate speaker wa Senate in the next 48 hours. So tuchereri burumba ikiumia kira kingi Friday mandu ya ketha ja Senate nondu itugwitikia evidence ira twina chia against Governor Kawira Mwangaza ni evidence very concrete na evidence weighty na mandu jara turina jo itugwitikia jaga kuruka ja ndene ya mbunge na jaga kuruka kinya Senate. Indi amuna bubu awite Kawira na kanyaka gwitatena kimatwitite ntukwira baketha bakiaririo ntubobo na kulinga kura. Ntuko ya motion jo kethra jwejete for real debate na nini akethre na kanya kawe kethre tayari nontu naru already agasavwa na accusations irio na evidence ira twina cio
anenkerwe 7 days na ikenda omba gwikurukira na kethira akenda kuja kwidefendene ambungeji akethira akaribisha kana likulingana na MCA baba baugite kwina njama gutumira koti kwithwe kirungi kaunti bubu ara baugite Kawira Mwangaza keja kinya kotini abiri kwithwa gikirwa mpene nondu koma gitaja maingi noneke na kiria kwathikira watho wa koti timu ekwete Kimbrag that RWARIA betete kuona certain judge na tukuwa batu eromba retu ile that courts na batu tulitengui in tandem weta mtu injilia ngoya mtu ungi na tuina imani batu na courts iba ikumie lakini batu tuina groundira tuitishe tukuimpeachia na show Governor Kawira na itukuwa ruyo betete wekera injunction it is okay na kutena thina ibete bena legal rights show enya batu tuina legal rights yetu nya Kawira eta kotini nondu tuina enough evidence koti ikomba kurungamana na bunge yetu ya Meru nige atumba kweberia aibu irere ndene ya Meru tumba kweberia ndo irere ndene ya Meru lakini nende kwena rumors bao circulate na John na threat ete bai na court iba kumenya na court saindi iba kumenya court ne abatethia utina nge batetheka so itukwenda kuwa twina imani na court kinya beta court no ntutu ukira beta court twina imani na court era twinde bwega na batu as Merians and as Kenyans we are watching this process ikaja gwita kotini. Everybody is interested that to watch our courts and I know our courts will be fair. Taya itakiri ngakibaraka we na mbesa na eta court na mbesa siake cia mutethia so itukuwa court ya court emene umwe obaraba kuya Meru muno akinya court ni wiru menya mwamba kwireta na emu convict naomba wewe kwa ndene kenda Meru yitavoya umabura koti umbotoa niko thaka Kawira nambi already as we stand here kwena kinya contempt on assigned alagete kuona a court ruling kwa une ngwete kiake ya gweta court no torende nathitangira contempt ga ketho ciketie kugwatwa kwa gune agiteu ete haraka sana wa itare kwa no meta yonda tendera wao wenzangu baua mantoni ya sheria eria edre nyumba yeye kana national ka senate kana koti ndi tukumenya no tuthai ikukia no gikinyite tumona investment ira twari nio last year eji tukumenya twa succeed nikenda mu Meru amba kuona kieke na ndia tukwenda umenye tuje mbango jurajuryo na itwene jama ingi ngavana neri achokia ndu gwene ikoti arega ko tukuona mtu tikwathikira sheria tikwathikira court achokia ndu bugine bantu iti arega na phone guilt of great or contempt of court mwenzangu wathai kithane itere kuri kinyire buto advice Kawira ake takenya wichumbura kui waste muno ubatu taro yoka design ankiripotera World TV bichambu dole murioki